Salamak si tamu mali lako kita solanasang ungkure sumangat tu katuan baru tontong napapayan puang lako kita mai komita perangi kadan na puang matua ulen dui renungan harian toraya alo Senin tanggal 2 bulan Anan tahun 2025. Ta masambayang puang matua puang kapenombang ki dau suruga kipudi kipakalabi tu sang madatumi lan te allo tu temo karena saya kumua yaitu katuang ki tontong lan lindo mama semi un lingkai tu katuang ki allo yate laki perangi tu kadammi paranukan kamu sosilangkan si sola penama selo mi anda itu kadammi tontong menala inan dan mata penangki amin dari sulo si arang lan mintu allo katuangki sakka makan perangi kadammi puang matua lan puang Yesu ki masambayang. Amin. Ia tu kadanna puang matua dipasakka lamai sura penggauranna Rasul Paulus pasal 90 ayat 25 saya lako 30 apa. Nako tu kadanna puang apa ia tonna lamak tangga mobongi masambayang mitu Paulus sola Silas sia umpemenani pak pudian langan puang matua. Nah ia tu mai to ditarungku mukun umperangi. Pakalan na saya mau lino kapua. Anna tigoyak tulili tembok pak tarungkuan. Tak pati bungka mi. Tu bakba siya tu mai sang kalana tahu ti kalosok. Tiramba mi milik tu sapiri. Na tiroi tu mai bakba pak tarungkuan ti bungka mo. Nanono kumi tulak bo na. Lamorai umpatei kalena. Pelanna nasanga rusuk mo tu tau ditarungku. Nape mandui mi metamba tu Paulus nakua. Da mi balak-balak kalemi. Inde na sangsia kan ni. Umpalaku mi palita tu sapiri. Nama dondo tama. Sia mak paganggang. Anatuku umpenoloi tu Paulus sola Silas. Na solan mi lako salian tinde tahu. Nama kada nakua. Tuang. Apa tu sipatu laku pogau. Angku kabutui kamakarimanan. Nakua mi. Patongan itu puang Yesu. Ami kabutui kamakarimanan. Nala kamo. Nala tolan banuan mi. Na pokaram mi tu kadan na puang matua. Sola tu mintu tolan banuan na. Ia bang sia motobongi ia to. Na tak pausolan ni tinde tahu. Na basei tumai sipak lakpoan na dio kalena. Tak apa. Ma popedio mi sola tu mintu solana. Na solan milangan banua na pasakaran ni kande. An na paranu-ranu sola tolan banuan na. Belan na tidukun mo tama kapatonganan langan puang matua. Amin kadan na puang matua. Bantang mak patongan moi anna dipakario-rio. Lahan bahasa Indonesia teguh dalam iman walau menanggung sengsara. Ia mulai mendadi penggarontosan pak nanunganta tu ia teh. Lako silut solanasang ia ke dipelalan ni tu kalingkanna kareba kaparanuan batu Injil di popai pesanan dotelino. Manasa mawanda sebuda tahu maparri saya lako dipatang sia dipatei. Saya lako totemo den bang patemai to sarani dipadi. Susinna digagai menomba. Sia tang dieloran umpabendan inan kapenomban. Den mi pekutana nenek bu tu kumua matumbari anna nenek bang nakabiri tahu tu sarani. Den kakakadakean napogau. Saya nggak mito nenek to sarani kalena tu unnea sia ulu tu tombang pangadaran kasaranian belan na kamakarasan pena. Paulus sola Silas ditarungku belan na umpet sabian kareba kaparanuan lako to Filipi dipadik kitongan sia na lekoran kada tahu kumua ma pamarambalan tondok sia umpo kada aluk tang sipatu dituru
Na serek-serek tau tomai pakaianna, lananai tau kasiri. Sia di bamba uwe, saya lako disangkala tulentekna. Dikua dak namale kareba kaparannuan. Apa moi na susi to inang tae anna torei Paulus sola Silas manassa kameng kaulanna lako puang. Moi anna dipattang mo lan pak tarungkuan apa mukun bang menani penani pak pudian lako puang matua sia masambayang. Lan kameng kaulanna anna pamanasai puang tu kuasanna. Atu iya to saya lino kapua anna mintu ba'ba pak tarungkuan dibungka. Ia to may sangkalana to ditarungku di kalosok kalena. Tiram menasang tu tau diona te kara-kara anna mikutana lako Paulus sola Silas. Tu to makam patarungku kumua apara sipatu lana pogau anna kabuti tu kamakarimanan. Nape bali Paulus lako kumua patongan itu puang Yesu ami kabutui kamakarimanan la kamu la tolan manuami. Silu solanasang lan puang Yesu. Ia tu bantang lan kapatonganan lako puang ia mo ladi pomakariman. Ia mo to sipatu tu pak pudian siapa sambayangan tontong diangkaran lako puang matua. Amin. Ta mas sambayang ki tole tukku dio olo malabi mi opuang matua ungkre sumanga ite kadammi mangkaki basa kinanungan dinopan ite kadammi tontong menalainan lamata pedangki ya mo laki pake ulingkai teka tuang purami papasanan kan kikana sei kumua yaitu bantang lan kapatonganan langko puang matua manasa la di pomakariman yang untuk adaikan puang matua tontong lamenda di sabimi lan telino moira kana buda-buda tu petoba sia kama parisan kirampoi apa kiranuan kamu puang tontong usi solangkan denopa ki lingkai teka tuangki la bera kalamenda di sabi diona kadammi kume minda-minda umpatongan puang Yesu manasa tak nala sanggang sangadin dalam lampui katuan tontong saya lakona tontong kami untunduikan ni ulingkai tu katuan ki alo yate puang matua kisorong manapa lako lindo mama semi na kamu undaranaikan mi pagarri tu salah budangki mi tarimekan tema sambayang mate telan puang ki puang Yesu puang pelak baka salangki. Amin. Ramporan dan namo to tupak nandungan ta allo to temo dinupak na to puang tontong usi solangki. Puri semangat.